Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagagit ka unay, Kwarab. Isaksak duwak lang iti pagluto ni Auntie Kabanang. Nagswerte ka tibiyag ni uncle mo na ya. Tas ikapay ti sumanak daw. Nagagitak nga raw. Kanya uncle mo ngay. Saan mo tamay baon ni Auntie Nanggail? Ito talaga mga minasadot ni uncle mo. Awan to per aramiden na dito barangay. Uy, saan mo ta? Kunam siguro, jak amaw, ama panlang maturog ni uncle mo, yung barangay hal. Uy, saan na pud no dayta? Amok amin nagaraw ni uncle mo, Kwarag. Siyak pa'y mati ko na. Nakasakduha ka ni ti pagluto, mantay. Jay nga'y paginaw inton madamdama. Nakasakduha mo tay. Sige, dandani akon makaluto. Yes, kahit nasa way, mangantayon taon. Win iso nga ayabamon ni Uncle Mau. Ay, mga tayon. Ha? Da- Da ka mo't gaya man di tanggail. Unbay. Idi agay ayabak itagsakdo. Pulos, asaan ka asumumbak? Jak mangeg. Angam no panagpapangan, adda ka adagaws. Uray sakit, mas dawak matitikas tang style ni Uncle Kaw. Ay, mga takid din ta mabisin ako. Yay. Si kantumot nga ron ti aginaw. Apay asya. Denggam ni Kwarog ti si Macdo. Nimot anti tinaglutaw. Iso asikamat ti aginaw. Ingkan ijay bangkag ba daw? Aguray ka mo ita. Agpalpal pa lang da tao may. Agibabaon ka man ay. Aldaw nga rudaon. Ingkan tapno ado ti maimulam anatang. Ingkang kunak na. Ay, unay mo dahito eh. Mapanakaon. Nila makururay mo dahito nga. Kayat mo te bumaknang wano saan. Ay, kayat ko May lagayam. Ala, ingkan. Di mo lipatan din wang Ay, wing gayam. Ayan nandiyan wang. Adda di talikaw. Ay, nalipata mong tinang ipagudap. Hindi mo parinting dahito nakaturog di tayong dayan. Di talikudan ti balay da. Ay, nagmayat mo tibiyag ng dahito kapitan. Imbis amapan agyutay. At daki di ta naman maturag. Marikwanang, nakitam ka din Enteng. Saan mo't maray? Apay abirbiro ka. Kunak ano imay dito tersenam. Saan mo't? Nag-duty nga ta ije barangay hall. Saan maray? Taada kanyak jetulbak ti barangay hall. Napanan nga ta dayjay nga Enteng. Sapay saan pa yan naginaw? Ay, ni Kapitan ti para inaw. Ay, italaeng maray. Nagrigat nga ron amay baon. Lapsan kayo pa di tayo, kukumaray. Ay pari badong. Mapan ka manen ije bangkag yo. Ay, win amaray. Unay kat naggagat kan kabadong. Win tapno bumak ng kami mutan kinituyang kaw. Sigurado abumaknang kayo, no kasta nagagat ka. Ay, sapay kumamaray. Ay, inakman mo't birukan ni Enteng. Ay, berbero kam ni parenting maribanang. Ay, uwan pare. Kahit no agin indayon na nakaturog di talikod ti balayaw. Nakaturog mat gayam ni Kapitan, maray. Inakman kita ay. Enteng? Hoy, shh. Agreeing ka. Agreeing ka, kunak. Apay ariring na kaya. Kasi kapay ti adaganas na ang makaungay. Nagmayat ti tagtagainap ko rinig na. Nalpas ka anangan. Naturog ka mutin adagos. Ay, ingka aginaw. Ay, iturog ko pa'y mampasit. Ay, saan na mabalain? Mangan kan tumanan inton madamdama. Saan pa'y anay nawan dagiti nanganan? Ay, iturog ko pa'y. Tapno maituloy ko di tagtagainap ka. Saan kunaknay? Ay, basit lang. Tapno maamuak tin nakaiduli nanti ado balitaw. Rinig naktumit. Iso aday jay. Jak amon ti ayan day jay tagtagainap ko balito.
nagluluto man nantay. Ay, wen nga rod kwarog. Ingka man kit di gumatang iti rekado di ta tersena ni Marikwanag. Unantay. Ay, imbag ka pa'y tanalaka ka ama ibaon. Niyang galinting ngay. Jak manam mo. Ay, no oras ti panagluluto. Kalaat nga agawan. Ang mukha antay. Ang no pandangan, nagpartak nga agparag. Uray saan nga yabanan niya. Win nga rod, mangeg na lang ti uni ti pinggan kas kadakot sara. Umay meten adagaw. Ay na, agasam day taan na apit taan na tang badaw. Naga daw, tuyan. Kita am ngamin na. Baknang tan badong, awan pa nagdwa-dwa. Baknang tan na, ay! Mabalin nga tan nga agbalin ta milyonaryaw. Mabalinan na, baknang kamain ka, Ruba! Baknang kamain kenne badong kaw! Ay! Tal na ka man. Na, dakas ka day nga ipukaw ko abak ng tan. Natang pailaan deta sang-sangwam. Saan pa'y akwarta? Ayunan niya. Ila ko tapay mo't nagita. Sakbay mo panunuhutan na bak ng tan. Sa bagay, pudnot ako ng badong. Agpukaw kaki din na dagos. Tulungan nagpay mo't ama pa nagilakaw. Nakitam ka day damarito yang ken kabadong anaglako iti natang maray. Taapay, Maray. Nagado, jain lako daan natang. Nagagat da nga may nga agasawa. Matungpal sa beten tiara paap ni Marito yang abumaknang da. Ay, win nga rod. Datalaangan ti agrigrigat. Kano ko naman ni Kapitan adandani kayon bumaknang. Ah, imbaga na day ta? Kasano ko mapasamak ti kasta? Dandani na kano maamuan, dyan nakaidulinan ti adaw abalitaw ka. Natagtagainop na kanaw. No, ha? Mama, ti kamot iti tagtagainap. Kuna naarining mo kano nga men. Iso aturog tapno maamuan na ti ayan di ado abalitaw. Ay, una yun ni Inteng. Iso ajak mabiro ka nun. Tanapan man naturugan. Ngay, agringkan. Kwarog, nasaya at tarinig nak. Imbaw nak ni antay amang biro kan mangringkan ka. Ay, ada pa pananta. Ha? Sa dino ti papanantang kay? Natagtagainap ko ti ayan tinagado abalitok. Intaman alaun ijay. Yang kalmag. Mamat pati ka matititag tagainap. Ay na, apikid din asaan. Ay intan, bumak nang tayon kadaan tim. Kayat mo asawan Marituyang. Nalako yu amen, dyan natengyaw. Wan ko naktumit. Iso abak ng kaming kinibadong kaw maray. Ay, nagbiit kayo matabimaknangan. Na, apay, saan ka mamatay? Kaya't mau nga ipakitakan ka? Nay, koinsa mo nagita nakabulsakan ka. Pudno a coins dagitawi. Angam kita umit, adagito'y nakabulsa dito sa bali a bulsak. Na, ha? Sos, nagadaw na sagsasangaribaw. Ay! Kunak tumot kan kamaray. Baknang kayo na talaga. Milyonaryo kamay maray. Apaya dito'y matbangkag mo tinapanantang kay? Dito'y nga ron tinakitak iti tagtagainap ko nga ayan di ado abalitok. Pakakitaan tangay ti ado abalitok ditawi. Ah, Kat nakasamsamak mat dito'y bangkag mau. Tan nabayagan asaan nyo ngay asikasaw. nakarurot ngagpaiso Apay nga, tasigun iti tagtagainap ko. Kat dito'y mati ayan ti balitok. Amo kung ti katasawan ti tagtagainip mau. Ay, anya ngay. Naskengag mula ka tapno bumaknang ka. Banugan nakpailagmet. Kitam data tabadong kananatuyang. Bimak nang dan, gaputan nagagit dangag mula. Nagbiit damit na bimak na ngay. Saan da gaya maturog akas kan ka?
Kwarog, ayan ni Uncle Mau. Ayagin inanaak. Na, apay, nakabanugam, intay. Damagam ako ni Kwarog. Naggapo kami nga manidi na sa makabangkag ni Angkal. Na, apay anapan kayo ijay, kat nakasamsamag. Ibabaon ko ni Uncle Mau ang mapanalinisan kan mulaan, ang nagsadot mate. Naitagtagainip na kanong araw nga ijay ado abalitaw. Ay, inting aya. No saan mo amulaan jay bangkag mo, awan to tibalitok a makitam ijay. Stamot lang timbaga kantay. Imbag pa'y ni kumarik atuyang, tanagbak ng dan kan ni Badong na. Aw, nangig mo Angkal. Awan. Di naktumat ngamin patpatsain. Ay, inteng, nangagmaw jay imbagak. Bak nangan da kumparim abadong, gapo ta nagagat da. Ay, pasikatan na kantumanan. Kapitan, nasayaat mo tayo may ka nagjutay. Ay, diya ba makaturugan? Uray pilit kat maday. Madimad ngamin ti sobra apan naturog. Unsa? Nasobra aksa ti naturog. Ay nasken nga si kaswo mo, unday ti barangay tayaw. Apay mat? Nagadon dagiti programa asaan ang naipatpatungpal, kaputaturog kamot ngamin naturog. Aya. Adon ti kabarangayan tayaw, ti agrik-reklamaw. Awan mo ti amok nga reklamo. Ay na, adaw, kapitan. Kita am ta sumungad. Nimot pari badong dayta. Wan, umay sama agreklamo dayta. Oray pustaan ta. Kasta siguro amagmag na. Obserbaram nga minati panagnana. Nananak. Kasla na idumdum ti panagnana. Panag na ti milyonaryo dayta apan nagna. Kasta ti panagna ti milyonaryo. Medyo agsakang-sakang. Ay di mo pigsaan. Ang mga numanggag na kakiday. Nangag na kansa mga agpaiso. Makaungot mo ti rupa na. Oray man milyonaryo ti panagnana. No saan mat nga agrup-rupa a milyonaryo? Saan mo't nga agpaiso nga agrup-rupa baknag? Ay amom ti rupa na kagawad. Anya? Karkarupa kami nga awan makukwarta na. Ayan na day taturog a kapitan. Ay adak dito paray. Nasayaat may, ta nag-duty kan, pare. Ay kalma unli. Apay akasla makaungot ka aya. Ay talaga makaungungetak, pare. Apay. Gapot na madandanagan kamay, kanituyan ka. Pero may tinervyos may, pare. Apay nga agnervyos kayo. Kasano asaan kami nga agnervyos. Dengga ba? Naga daw ti kwarta may. Milyones, pare. Unay ka alastog mon. Ay, madandanagan kamay. Tada ka numitin dagiti hold up dito kabildatan. Kasano numahold up kamay? Adaya? Kita man na ita reaksyon mo. Kaya't nasawain, saan mo nga mo ti mapaspasamak dito barangay? Ha? Gapo iti kinaturog mo, pare. Nakariingak tupay. Hagalibtak ka mo ta, pare. Na? Saan ka nga turog-turog? Yay. Aramidam ni trabaho, kas kapitan. Iso nga ron nga agmi-meeting kami kadagiti tanod ka. Kwaraw! Aw, Angkal. Ay ayabam dagiti kakadwam atanod agmi-meeting tayo. Tani, agner-nervyos ni paribadaw. Tapay nga nervyos ka, tatabadaw. Why, tadagayam na kiti hold up dito barangay. Ay lapdan tayo ida nga agaramit iti kalukwan dito barangay tayo. Kasta, tapno na talgay ti barangay tayo, pare. Ay na, kapitan! Saan kami nagturog-turog? Aramidam ti umno para iti barangay mo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.